urebye indege zaraje amasikoyi ngo gazi gutwika gararwana garananirwa ziriya ntari imbaraga zirenze za M23 ni discipline y'Imana bari kumwe nayo ni marayika w'umwami Imana bari kumwe nawe nta bundi bubasha igihe cyose nakubwiye David ubundi ushobora kubundi ushibiro ariko Imana yakungabije nagushwanyaguza ingabo zose ziritoza FDLR ziritoza aba Mozambique ntuza Afrika y'Epfiraza ingabo zose zirundaho bati ibihumbi n'ibihumbi mu mushira muri Goma ntago bazabasunika ibihumbi n'amagana ngo habagamo ibihumbi birenga 100 baricara bati rero buri rutsinga rw'amashanyarazi cyangwa buri butaka buri buye riri muri Goma ringane n'umusirikare ntubona ko numva ndi kuva makuru ngo mu Burundi ngo bari gufata abanyarwanda bakabafunga ngo bagafata uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bagafata abanyamurenge bakagira bate ngo niyo operation iriho ibyo si mu Rwanda nta barundi dufite bari muri za business bahari benshi ariko ibyo ntibyaba mu Rwanda ubona amaherezo y'intambara y'M23 na FARDC ubona amaherezo yayo arayahe amaherezo yayo nibanga ibiganiro igihugu cyose kizafatwa ntago watekereza abahungu bavuye hano zabunagana hano dutuye hafi na Bunagana ngo mve akanya ngo bageze ni bari Kamanyora niho bari nihoze mbikurikira mu kanya barabafashe Buvira barabayigezemo urumva mu kanya Minembwe iraba yafashwe yose Yes, ni by'agace kakomeye kudeta mano kuri Gon Arike TV amahema nakomeza kubona namwe jewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasoje nose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mumve ko basoje kanambwira ko bakora cyane mve ku mutima n'abakora cyane mve ku mutima sinakwicara n'umuntu uri kubona imbere yacu sindi nyine ni kumwe na Prophete Sekazuba from abamwe nawe ndi kumwe na Kristo TV aho hose muraza kubona ibiganiro byacu byiza by'Yobokamana abigiye kwatambuka cyangwa se biri kuvamo ijambo ry'Imana by'umwihariko reka twakire Prophete Sekazuba ni umuntu turi kumwe uyu munsi nkuko mumubona imbere yanyu kuri kamera za Gon Arike TV n'abandi bantu turi kumwe nabo Prophete turakwakiriye murakoze cyane David turaho turashima Imana reka dutangiye kuri yanyiso yawe urakoze cyane Mana ishobora byose data mwiza uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi uri intwari mu ntambara tugushimiye kuri gitangaza yurambuye ukuboko ntawe uguhina Mwami iyo ufunze ntawe ufungura ibyo tubikuzeho iyo uvuze ngo ibi bibeho nta wundi ubivuguruza ushimwe waturinze uturamutsa turi amahoro hari benshi bavuye mu uyu mubiri si uko twabarushaga uburanga si uko twabarushaga gukiranuka si uko twabarushaga ubutunzi Mwami bagiye kuko wabishatse ngaho nyemera tugushimire twe twasigaye uhabwa icubahiro Mwami tugiye mu kiganiro reka urutse umwuka wera muziranenge amanukire muri twe ari udukoresha ayobore David anyobore ndetse abazakurikira izi televiziyo uko ari 3 bose bazahabwa umugisha nawe reka unyemerere dusengera ababashe kudukurikira Mwami bababaye ubatabare ababashe kudukurikira barwaye ubakize ukuboko kwawe kwiza kuboneke kuri bo ngaho nyemerera ube mu ruhande rwacu kandi udukoreshe mu biganiro byose tugiye kuganira Mwami akanwa kacu ibivamo byose byubaka imitima y'abadukurikiye urakoze kurabikora kwiyubahisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen yego ariko nyambono tudasaza rwose nukubera Yesu ibanga ni Yesu uko ijambo ravanga iyo twageze muri Kristo Yesu tuba twabaye ibyaremwe bisha gukora Yesu ni byiza kuko siko nari imeze urebye ifoto ya mbere ntari uko nari imeze rero kuba muri Yesu n'ubundi buzima butandukanye n'ubwo uwo urimo utari wakira Kristo yego n'umuntu wabonyeje umuntu avuga ati ndisi yarabyibushye nukubera Imana nabwo n'ububasha bw'izo mbaraga za Kristo kandi Imana iba yarabivuze nayo wirebye ubona warabyibushye banarabyibushe kuko ndibuka ko hari aho nabayeho kanitwa umugabo pima ibiro 35 icyo gihe nanywaga kanyanga 35 none mberutse kuja ku munzane mpima 50 niba ari 8 urumva rero hari ikintu Yesu yakoze umuntu yahita yibaza 35 na bya bintu byose yakoze
urumva umuntu yafatiye ku buryo yakora biriya bintu byose yakoze. Gukora ibintu si ibiro, ubwo gukora ibintu ni ibintu biba biri mu mutwe wawe. Ni ibintu biba biri mu mutwe wawe, nko kubona urumva biriya bintu byose twakoraga, iyo uri mu zindi mbaraga ntabwo bisaba ibiro by'umubiri. Rero 35 umenye nanywaga kanyanga kandi sinshobore kurya. Rero kanyanga nta biritera, ibiyobyabwenge nta bundi buzima bizana. Rero ibyo ntabwo byatuma ibyo biro udakora ibyo umuntu yakoraga. Yego. Ubu rwose bigaragara ko Imana ibiri gukora. Imana ibiri gukora ntacyo twayishinja. Musanzwe muri Burera hameze hate? Muri Burera turashima Imana, Imana iraturinze kandi iradukomeje. Yego. Muri Burera igihe cy'abakristo ngo byifasha batamusenga gukora zose neza. Igihe cy'abakristo urumva kuva insengero zitari gukora, abakristo nyabo bakiriye Yesu umwami n'umukiza, babandi Yesu yahamagaye by'ukuri atari ukubesha, baracyasenga Imana. Ariko bamwe babaga hari agakingirizo, urumva babivuyemo babonye urwitwazo. Ubuhanuzi bwagiye buvuga ati n'insengero ngo zifungwa nazo zigiye gufunga. Byashoboka kuko n'ibindi byabaye ntabwo twari tubyiteze, kuko n'ubundi buhanuzi bwavuze ko zaratangiye gufungwa. Kandi ngira ngo hari urusengero mperutse kumva rwafunzwe, arizo numvishe muri Rwamagana, bivuge ngo urumva ko ubuhanuzi bwose bwemerwa ari uko icyo bwahanuye byageze bite byasohoye. Yego. Reka dutangiye ku nkuru yacu tugiye kuganiraho. Tugiye kunyarukira mu abaturanyi bari hepfo, abaturanyi bacu b'igihugu cya Kongo, abaturanyi benshi ariko mu gihugu cya Kongo, ubwo muri Burera, muri Kongo hari intambara sinzi niba warazikurikiranye. Ndazikurikirana. Yego. Intambara zo muri Kongo zarabaye, imubitiro barwana, igeza naho ifata umujyi wa Goma, irakomeza igiye gufata umujyi wa Bukavu. Umuperezida wa Democratique of Congo avuga ati Kisegeti, aravuga ati nabagana na imubitiro biza kugaragara nyuma k'abantu harimo Karidinali wa Kongo amusa kugana na imubitiro ariko abantu bicwe, hageze hajyaho n'itsinda ry'abahagarara amadini. Yego. Kugana na imubitiro. Pasa ubyumva ute ko wenda umuntu w'umukristo ajya mu bintu bya politiki, kuva nk'umupasage mu bintu bya politiki, ubyumva gute? Bariya abantu ntabwo baba biyoborana, Imana ibayobora. Bushize ngira ngo narabibonye, mbona abahagarariye amadini bahagurutse. Uraguhaguruka kwabo si izindi mbaraga zabona Imana. Imana iba yabahishuriye aho ikibazo kiri n'aho igisubizo kiri. Kuri rero kubwira Perezida wa Repubulika wa Kongo kugira ngo abashe kujya mu biganiro na M23, nihishurirwa Imana iba yaberetse inzira nyakuri. Kuko ntago bari abantu bangana nkuriya bahaguruka badafite umwuka w'Imana, kandi ibyo bavugaga nibyo by'ukuri. Ntago igisubizo cyo kugira ngo amahoro aboneke ari uko abantu bapfa, ari uko amaraso ameneka. Kandi by'umwihariko ntago bahaguruka batari bamenye ukuri. Iyo basanga ziranyeshamba za M23 nta kuri zirimo, ntago bari abanyamadini Imana yabahagurutsaga. Bigaragare ko bari abantu barwanira ukuri, uretse bimwe uvuze wenda ngo bashobora kuba baragiye mu bya politike. Turiho twe nk'abakozi b'Imana dushaka kugira ngo amahoro abeho, n'inzira yazana amahoro turi bamwe mu kuyasengera. N'inzira yazana amahoro turi bamwe mu gutanga igitekerezo cyo kugira ngo ayo mahoro aboneke. Nta mukozi w'Imana wifuza ko abantu bapfa, nta mukozi w'Imana wifuza ko abantu barengana, ahubwo wifuza ko ibintu bitari mu muco bizaba mu muco. Niyo mpamvu ubushishozi bwa bari abanyamadini ntago bapfuye guhaguruka ngo bahaguruke uko biboneye, ahubwo basanze bariya barwanyi ba M23 bari mu kuri. Kandi ukuri kwabo n'umwana watangiye kugenda yabona ko bari mu kuri. Kuko niba abantu bavuga bati twe ntidushaka kurwana, turashaka kugira ngo tuganire, duhabwe uburenganzira nk'abaturage ba Kongo cyangwa abakongomani. Nakurikiranye kuva batangira intambara, bafata Bunagana, bafata ibice byose, nge narakurikiraga. Intego yabo yari y'amahoro, yo kuvuga ngo twe turashaka kuganira na perezida wa Kongo, noneho nk'abanyakongomani twese twibonemo,
tugire uburenganzira nka bene gihugu. Ibyo nibyo baharanira kurwanira. Basabe ndibuka rimwe hari ibice bagiye bafata bigeze nyuma ingabo za EAC zibasaba ko zigomba kugarura amahoro ariko batanze ibice bafashe. Wenda tutaye twagira ku banyamadini bahagurutse kugira ngo duhere ku muzi uko byatangiye. Baremera bari bapfisha abasirikare benshi kugira ngo bafate biriya bice bahaye ingabo za EAC. Batakaje imbaraga nyinshi ariko barangije kubera ko bashaka amahoro bemera gufata ibice bafashe babiha ingabo za EAC. Ngira ngo abantu barabikurikiranye bamurikira ibice bafashe bahereza ingabo za Kenya, iza Sudani ndetse n'iz'Abarundi ko nizo gihe nizo zari ziri muri Kongo. Baremera barabirekura. Mu mwanya wo kubirekura ntibyazana ya mahoro. Babandi bahangana nabo ingabo za FARDC zirongera zirabatera. Noneho bigera naho perezida nje nakurikiraga byose. Perezida wa Kongo yatutse umujenerali umwe amutukira i Burundi uve ko nkurikira amakuru. Aramubwira ati we waje gukora iki kutarasa M23. Undi ati we yanjye sinaje kurasa M23 ubwo naje gushaka iki amahoro. Twaje nk'abahuza. Kugira ngo ukuri burya ukuri uzavuga ukuri ukumva kumve utakumva rorere. Bari i Burundi ndabyibuka mutunga urutoki abantu babyibuke igihe perezida bari bahuri i Burundi akamutunga urutoki kuki adakora akazi ko kubarasa. Undi ati oya twaje gushaka amahoro. Noneho niho yageze nyuma yumva kadashaka ingabo za EAC kubera ko ntizishaka kumena amaraso ntizishaka kurwana abarazirukanye mu gihugu cye. Abandi nabo batiriho ntitwaje kumena amaraso kuko igihe tuzangana na M23 hazagwamo inzira karengane. Buriya ingabo za EAC niko zatekereje igihe tuzafata intwaro zo guhangana na M23 izi nyeshamba hazaboneka abandi babizira kuko hano hari intambara y'abantu bahanganye hari inzira karengane zibonekamo. Ingabo za EAC zifunga ibyabo zisubira mu bihugu byabo. Ndetse bagiye no kugenda ico nibuka baravuze batumva rero dufite abaduhaye ibi bice. M23 yafashe ibice irabiduha. Niba tugiye kugenda turabasubiza ibice byabo. Ahantu habo bari barafashe. Ingabo za Sudani zirahasubiza, ingabo za Kenya zirahasubiza. None M23 yitega ko ingabo z'Abarundi zabasubiza aho babahaye. Aho kugira ngo ingabo z'Abarundi zabasubize zihera iki? Zihera FARDC. Urumva rero abandi batitwe turagiye. Gisekedi perezida ati sindashirwa kazane Sadek barase. Nibyo nkubwira David. Ikinyoma kizahabwa intebe ariko ntago kizayirambaho. Igihe cyose wibuka igihe ubushize igihe twasengeraga ibihugu birimo intambara isengesho nasenze naravuze ngo izi ntambara ziri muri Kongo wa mana we abari kurwanira ukuri wemera ubahe gutsinda abatari mu kuri ubatsindwe. Ntago nje nagize kuvuga ngo ndavuga runaka ahubwo ab'Imana ibona ko bari mu kuri bari kurengera ikiremwa muntu abo batsinde. Impamvu nyamukuru yazana amahoro yatuma abaturage bagubwa neza abo bantu batsinde. Ariko abatari kurwanira ukuri batsindwe kuko bariya abantu batari mu kuri tiwafata inyeshamba za M23 zirwana n'ibihugu bingana nkuriya zirwana n'imitwe ingana nkuriya ngo zitsinde zibatsimbure badafite Imana. Ntago byashoboka batari mu kuri kw'Imana ntibyabaho. Ibyo byanyibukije intambara yabaye mu Rwanda uko nyene ari mukuru. Intambara yabaye mu Rwanda ndibuka ko icyo gihe yari intambara yabaye mu Rwanda inkotanyi zirwana n'ingabo za leta zirwana n'Abafaransa zarwanye n'abazungu benshi ariko kubera ko bari mu kuri Imana ibana nabo. Rero ico duharane waruvuze ngo abakozi b'Imana twewe ntituriho tugira amarangamutima ngo tubone umuntu akora amafuti. Niyo mpamvu uriya karidinali wa Kiliziya Gatolika muri Kongo yavuze ngo napfa mfi ariko ndavuga ukuri. Ikintu cyatuzanira amahoro yuko Gisekedi perezida wa Kongo yakwicara akaganira n'iki na M23. Icyakurikije abanyamadini yuko bamaje kugira iyerekwa ry'amahoro yuzuye yuko basanze izi ngabo za M23 ziri mu kuri
kandi kuko ugiye no kuri video ukareba n'ahantu bari gufata, ukareba n'ishusho bafite, ukareba n'uko bari kwakira n'abaturage, aba bantu bafite marayika w'Imana uri kumwe nabo. Kuko njye narabibonye, aho njya nkabona ingabo za FARDC na FDLR zifata ingabo za M23 zikabica, zafata umuntu kwa nabo zikamwica. Ariko ejo nagiye kubona mbona ingabo za FARDC zafashwe na M23 bazakiriye, ahubwo ziri kwitoza ngo zongere ziyunge na M23. Narabibonye umuyobozi wa M23 Makenga yabasuye General Makenga, aho yabasuye ariko bavuga tugiye kubigisha theology, intuzi ibintu babashizemo y'agaciro, tubavanemo ibintu by'amacakubiri, twibonanemo, ubone ko dusa, umenye ko umuntu w'umukongomani wese ari kiremwa muntu. Nabiriya bintu baca umugani ngo imvugo nziza ni mwene nyina w'iki w'Imana. Igihe cyose uri gukora ukuri Imana ishaka izahagarana nawe, nubwo hazaza indege ibyatsi n'ibyatsi ntizinazakunesha uri kumwe n'Imana. Indege sizo kamara, icambere nuko uri kumwe n'Imana, icurwanira Imana ibona ko ari ukuri. Iki gihe cyose rero uzaba uri hamwe n'Imana, nubwo bazagurutsa ibihugu nyabihugu, nubwo Amerika yahaguruka, nubwo Uburusiya bwahaguruka, uri kumwe n'Imana ntago byabasha kubatsinda. Wenda reka ngubaze kino kintu, hari abantu bizera ko ubutegetsi ari ubwa Sekibi. Yego. Ubutegetsi bwose burya ngo buno butegetsi butuyobora ngo ubwa Sekibi. Muranga nk'abanyamadini ngo ntago bakwiye kwivanga mu bintu by'ubutegetsi. Mubango niba uri pastor ntago bakagombye kuba umuyobozi, niba uri pastor ntiwakagombye gukora ku kazi konyine. Umuntu akahita yibaza ko ubutegetsi babuhari n'ubwa Sekibi cyangwa hari abantu babyizera gutyo. Bibiliya ivuga neza ngo nimuhindukira mukansenga, nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza iki igihugu. Uko niko mu bami havuga. Nimuhindukira mugasenga, nanjye ubwanjye nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza iki. Ni bande bazasenga? Ni abantu b'Imana. Ni abantu. Kuba pastori ntibikura kuri umuturage w'igihugu, kandi mu ndangagaciro zacu nk'abapastori turabafatanya bikorwa na leta iriho. Bwana Prophet. Yego. Nijo wundi Perezida wa Repubulika bivuzeho neza. Avuga ati ni pasiteri ba pasiteri. Yego. Ni uri umuyobozi va mu pasiteri cyo kumuyobozi. Yego. Ntidushaka umuntu muri pasiteri, ejo twumve ngo ni minisitiri, ejo twumve ni kanaka, ni uri pasiteri ba pasiteri gusa. Yabigarutseho, kubigaruka nuko impamvu abigarutseho nugufata inshingano zitari zaho ukazikora. Ariko wa muyobozi njye niba ndi pastori kaba mfite abantu nshumbye bari mu ico gihugu, abo bantu nabene gihugu, ico mbashakira amahoro. Turi kumvikana. Njye ndi mu Rwanda, ndi pastori, mfite urusengero, abantu basengera muri urwo rusengero ni Abanyarwanda, kandi umuyobozi uriho meya uriho mwako karere nyobora, ico yifuriza abaturage ayobora nka meya ni ukubaho neza. Nanjye pastori ufite b'Abanyarwanda muri ka karere, muri wa murenge, ico nifuza Abanyarwanda bayoboka urusengero rwanjye ni ukubaho neza. Ikibi cyose ico nshinzwe no kurwanya ikibi cyose cabongamira w'Abakristo nshumbye nk'umupastori. Rero niyo mpamvu amahame ya gipastori, imiyoborere ya gipastori itari kure cyane n'imiyoborere ya leta. Kuko ngewe ntago leta y'u Rwanda izigisha abaturage gutanga mitiweli, ningera mu kanisa yanjye cyangwa mu rusengero rwanjye nigisha ngo mitiweli siyo, ubwo ntago nzaba ndi mu mahame y'Imana. Niyo mpamvu rero bano banyamadini bahagurutse bate? Kuko kanze nkubwire, Bibiliya iranditse neza ngo ubundi habagaho umwami hakabaho n'umutambyi, yuko abantu basigaye bafata ibintu by'Imana bakabifata ukundi. Habagaho umwami n'umutambyi n'umuhanuzi, abo bantu batatu nibo bayoboraga igihugu: umwami, umutambyi n'umuhanuzi. Ndaguha amahame y'aba bantu batatu, ico buri wese yarashinzwe. Uyu muhanuzi yamenyaga amakuru y'igihugu, ntabwo ajya kuyabwira umwami, kirazira. Yagenda akayabwira umutambyi. Wa mutambyi we yarafite ububasha bwo kwinjira hehe? Ibwami. Akagera ibwami agatanga amakuru umuhanuzi yagize ate? Yabonye. Rero igihugu kidafite umwami, kitagira umutambyi n'umuhanuzi, cyo gihugu sinzanu kibarirwa. Rero umuntu ukubwira ngo ubutegetsi n'ubwa Sekibi barabesha. Izo ni inzego zose biri twereka zubahanaga, ni inzego zakoranaga. Wibuke Imana igiye kurimbura Nineve, umwami yaravuze ngo nta kindi twakora dusenge. Tugira dute?
kandi Imana ari igiye kwarimbura. Tugire dute? Dusenge, tumare iminsi dusenga. Rero njyewe Pastori Sekazuba ntabwo imiyoborere yanjye yajya kure n'iy'ubundi buyobozi. Mfite uko Imana inyereka, hari ibyo inkoresha wenda atakora, nawe hari ibyo akora ntakora, ariko twese duhuriza hamwe. Icyo tubero ni ukugira ngo wa muntu Imana iduhaye kuyobora abeho neza. Na niyo mpamvu abanyamadini bahagurutse, kuko abantu bashumbye ni abaturage b'abakongomani, kandi mu bantu babuze amahoro abo bakristo nabo barayabuze. Kandi inzira yo kugira ngo ayo mahoro aboneke, Imana yayeretse aba bashumba, aba banyamadini bo muri Kongo. Niyo mpamvu bahagurutse babwira Perezida wa Repubulika wa Kongo bati caduhesha amahoro si ukurwana, ikiguhesha amahoro ca bugufiya wumvikane n'aba bantu wita inyeshyamba twasanze ari abakongomani. Uzi impamvu cyatumye bahaguruka? Bari abanyamadini basanze ko ibyo Perezida wa Repubulika avuga ko atari abakongomani ari ukubesha. Bo bamara kumenya amakuru ko bano M23 ari abakongomani, kandi noneho Imana inabahishura ko ibyo barwanira ari ukuri. Niyo mpamvu bahagurutse. Ujya kubona ko na Cardinal avuze ati wanyumva utanyumva, ngenda hagurutse icyo nzi yuko wumvikana n'aba bantu. Intambara irasenya, intambara ntiyubaka. Twitegereje ibiganiro by'abanyamadini no kuganira nayo mu bintu kandi ikintu kizavamo natumva ubwo nuko, kuko natabumvira Imana izakora akazi kayo. Niyanga inzira yo kugira ngo baganire, Imana ifite izindi nzira zizana amahoro mu gihugu cya Kongo. None se kanze nkubaza, bafashe njyewe ndabyibuka bafata Bunagana, bari bazi ko batarayimaramo kabiri. Baragenda bafata za Cengerero, kumanuka za Rucuro, bafata Rumangabo, baragenda za Kibumba, bafata Nyiragongo, barazenguruka, abahungu badeviya Goma barayihorera, batubwo bayitinye ntibazayishobora, barwana Amasisi. Urumva? Barahafata, bafata za Rubaya, bafata za Sake, bagira bati nuko urebye indege zaraje amasikoyi ngo gazi gutwika, gararwana garananirwa. Ziriya ntari imbaraga zirenze za M23, ni discipline y'Imana bari kumwe nayo, ni marayika w'umwami Imana bari kumwe nawe. Nta bundi bubasha. Igihe cyose nakubwiye David, ubundi ushobora kubundi ushibiro, ariko Imana yakungabije nagushwanyaguza. Imana ishigikiye. None si Dawidi yishe Goliyati yaramurusha imbaraga, yuko ari muri gahunda y'Imana. Ubaraje, urabizi ingabo zose ziritoza, FDLR ziritoza, aba Mozambique, ntuza Afrika y'Epfo iraza, ingabo zose zirundaho, bati ibihumbi n'ibihumbi mushira muri Goma ntago bazabasunika. Ibihumbi n'amagana ngo habagamo ibihumbi birenga 100. Baricara bati rero buri rutsinga rw'amashanyarazi cyangwa buri butaka, buri buye riri muri Goma ringane n'umusirikare. Wazerendo ziraza, abana barahageze barabahahuha. N'Imana nukuri ko Imana ntari ubuhanga bukomeye bize, ni ya Mana iri kumwe nabo, kandi ya Mana ishaka kurengera umuntu wese uri gutotezwa muri Kongo. Ni amasengesho abantu bari kurara mu gihuru, ni amasengesho y'abantu bari kurara mu kigunda. David, nigeze kubona ikintu mbona bafashe umusirikare ngo yuko ari ubwoko bw'umunyamurenge, mugapiteni hari ya Goma baramutwika, mbibona kuri televiziyo. Nigeze kubona mbona bica umuntu ubotse umutwe bakarya. Bakarya. None se tuvanga Imana yabashigikira? Urica umuntu urangiza umurye. Rero M23 ntagari yiri kurwana, ahubwo ni Imana ishaka gusoza isezerano ryayo. Bari kumwe n'Imana, kandi n'imitima yabo iri kumwe n'Imana, kuko ibyo bakora urabibona. Ejo bona ajya kubona mbona nyakuba General Makenga yinjira mu bo yarwanaga nabo bari mu bitaro, ajya kubasura bahereza ibyo kurya. Abandi bari gufata kajorite baramutse bafashe kajorite y'umu F23 bahita bamwica direct bakamurya. Ariko harabasura kabira ati muhumure mukire, turi kurwanira ubwige, turwanira amahoro y'igihugu, turkurwanira abakongomani bose bagira intuza. Watangiye kubona ibintu byaba, ariko kanze nkubwira, ahantu bose abantu babuze ubumuntu, aho hose Imana ihavana amaboko. Iyo watangiye kubona ukabona David ko mudasa, ugatangira kumva David nibavuga ururimi rw'umuntu mutumvikana kura mwica, ico gihe Imana ikuvana amaboko.
izi ntambara ntizuteranyije n'abarundi. Abarundi si bene wacu, si abavandimwe kibazaga. Ariko reka ntangarize n'abarundi badukurikira, ibya politike ni ibya politike. Cyagira abantu bagendera mu bigare ngo bagende ngo yuko wenda perezida wabo yakoze ibi wumve ko wanze abanyarwanda. Kuko hano mu Rwanda turafite abarundi bakora mu business banigamo, nta n'uwarimo bakora business hano bafite n'amazu mu Rwanda, nta n'uwabatoteza. Ikintu nabonye si ugutaka cyangwa se ugukinya inkoro, bimwe abantu bakinya inkoro. Ikintu nabonye u Rwanda rufite rurusha ibindi bihugu, rukunda abanyamahanga. Mu gihe tujya mu bindi bihugu bakadutoteza, ukoze ku munyamahanga kugira ngo ukore ku munyamahanga wakora ku munyarwanda. Iyo niyo ndagagaciro. Ntubona ko numva ndi kuva amakuru ngo mu Burundi ngo bari gufata abanyarwanda bakabafunga, ngo bagafata uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bagafata bakajya abanyamurenge bakagira bate ngo niyo operation iriho. Ibyo si mu Rwanda nta barundi dufite bari muri za business bahari benshi, ariko ibyo ntibyaba mu Rwanda. Rero ikintu cyose watangiye kureba ukabona umuntu Imana yaremye ko ushaka kumwica azira n'icyo atazi, azira ibya politiki, azira intambara atazi, ico gihe Imana ikuvanaho amaboko. Ico gihe Imana ntabwo ibana nawe. No mu Rwanda ntubona, kaze nkubwira ikintu gikomeye. Mu Rwanda ikintu cya mbere Imana yarindira n'iki gihugu ni ikintu kivangura bamanje kurwana. Ukabona umuntu ukamwibonamo. Niyo mpamvu izi M23 Imana yazihagurukije, ndazibwira ngo muhaguruke, kandi kanze nkurahire nta gihe na kimwe bazatsindwa. Igihe na rimwe nta gihe na kimwe bazatsindwa. Nimushaka mubwire na Putin abahizi n'ingabo zo Rusiya, ntago muzabashobora. Nimushaka muzana Amerika irwane, igihe cyose uri kumwe n'Imana nta muntu wagushobora. Profe, umuntu ashobora kwibaza iyi ntambara uwe uyikurikiranira hafi, ureba no kuntu ibintu babigenda. Ngere na hano nagize ndibaza ndavuga ati buriya koko se kuntu M23 kurwana ikagera mu gace basikiye birukanze, ubona amaherezo y'intambara ya M23 na FARDC, ubona amaherezo yayo ari ayahe? Amaherezo yayo nibanga ibiganiro igihugu cyose kizafatwa. Ntago watekereza abahungu bavuye hano zabunagana hano dutuye hafi na Bunagana ngo umve akanya ngo bageze ni bari Kamanyora niho bari, niho mbikurikira. Mu kanya barabafashe Buvira, barabayigezemo. Urumva mu kanya Minembwe iraba yafashwe yose. Igihe cyose abantu bakubwiye bati inzira nizana amahoro. Wabonye inama z'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba ziterana, bose ico bagambije ni ibiganiro. Wabonye inama y'ejo bundi ibihugu bya SADC n'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba bahura, bakeneye ibiganiro. None we ntushaka kubyumva, wowe urashaka kumena amaraso ngo indege nizirase zitwika abantu, zica abantu. Igihugu kizafatwa. Profe, reka none nkwibaze kino kibazo. Yego. Ugize amahirwe ugahura na Kisegeti. Yego. Kisegeti mu perezida wa Kongo. Cyangwa se mukavugana. Yego. Ikihe kintu cya mbere wamubwira? Ikintu namubwira, icyo namusaba cya mbere, namubwira kwicarana na M23 bakagirana ibiganiro. Noneho hakaba ko umuntu wese w'umukongomani agomba guhabwa umudendezo mu gihugu cye. Iri vangura ry'amoko, kanze nk'urugero David, iyo wambutse hano ku mupaka wa Cyanika ukagera ku mupaka Bunagana ahantu bitazabusanza abantu bahazi, ni abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Niyo tugeze Kampala twese ntago batwita abanyarwanda, ubwo batwita abafumbira. Iyo twe tuvuye hano urafata aba bantu ntago bavuga ikigande. Ubu Museveni itavango na abanyarwanda birukane abange. Rero ico nasaba Perezida wa Repubulika wa Kongo Gisekedi ngize amahirwe yo kuvugana nawe, nukumubwira kwicara, yamara kwicara na M23 bakajya mu biganiro, ndetse akiyumvamo ko umuntu w'umukongomani wese, umuntu wavukiye mu gihugu cya Kongo, umuntu utuye mu gihugu cya Kongo ari umuturage mukamwibonamo wese. Kuko ikizana amahoro si intambara. Yaguze amasikoyi, yaguze bitwaro bikomeye, ntaco byakoze. Ico namusaba rero nukutakomeza gutumbira intambara, ahubwo akicarana mu biganiro bakubaka igihugu. Kanze nkubwire David, iki gihugu cya Kongo
bicaye mu biganiro bakubaka bagahuza abanyarwanda abantu z'abakongomani bose bakaba bamwe, iki gihugu ntago abantu twakongera kwifuza kujya i Burayi. Umuntu wese yajya yifuza kuza muri Kongo. N'aba bakongomani bahunze bubatse imiturirwa bari kubaka kandi bahunguka, kuko Kongo ni igihugu gikize, Kongo ni igihugu gifite ubutunzi. Kongo bahuje umutima bagahuza hamwe bagafata umutungo yawo bakawukora neza, bakakora management nzima ikagenda neza, ubukerarugendo bwose bwaba mu gihugu cya Kongo. Rero icyo namusaba yuko yahuza na M23 bakaganira, ndetse icyo bamusaba akacyumva. Ubugize amahirwe yo kuba wagira ku bayobozi ba M23, ubona iki kintu wabasaba? Icyo nabasaba ndamutse mpuye nabo ni ukubabwira ngo kuraje bakomereze mu murongo barimo. Umurongo barimo ni uwuhe? Yuko nasanze batarenganya ikiremwa muntu. Icyo kintu nicyo narabashimye cyane. Narabashimye by'umwihariko, burya kanze nkubwire, umuntu ufite ubwiza bw'Imana uramubona. Uzarebe ejo bundi gihe bafataga umukuntu abaturage baserebuye, nta bwiza bw'Imana bubariho, ntago baserebura. Uzarebe bagera Bukavu ukuntu abaturage baserebuye. Nababwira ngo kuraje hamwe no kugendera mu mahame yo kugira gute, yo kuba ikiremwa muntu cyose babonye, nta vangura, bakomereze hariya. Kandi iyo ugiye no korogasanga mu ngabo zabo burya ntari n'ubwoko bumwe, bamwe bapima no ku mazuru. Uzarebe n'abantu bivanze bifite imitima myiza, kuko urebye ku mazuru, izuru rya Nanga, Colonel Nanga ntago rihuje n'irya General Makenga. Bo ni imitima, bumva ko bose ari abantu bamwe. Bamwe birirwa bapima amazuru ngo rimwe ni rirerire nini gufiya, bose ntaga atandukanye. Bimwe birirwa abantu bapima ku mazuru. Ugiye kureba izuru rya Bisimwa ntago rihuje n'irya Wiringoma, oya. Ariko imitima yo kuvuga ngo twe turashaka kuba bamwe, turashaka amahoro, twese turi ibiremwa by'Imana. Rero kuraje bakomeze bakundane, nta macakubiri, bakomeze babe hamwe, kandi marayika w'Imana ari kumwe nabo. Kandi natwe turi kubasengera, kuko niba umuntu aharanira amahoro ntago nzareka kumusengera. Hatazagira uvuga ngo twivanze, we ntago twivanze. Umuntu wese uharanira amahoro nzajya ku mavi nzamusengera. Si rimwe kabiri nicaye kuri televiziyo ngasanga ngo umuntu ushakira Kongo amahoro wese ngomba kumusengera, kuko bariya ni ibiremwa by'Imana. Fatanyije n'abari abanyamadini, rero ibyo barimo nanjye ku bwanjye numva mbashigikiye. Bakomerezaho bashaka inzira y'amahoro. Utayishaka Imana izikorera umurimo wayo, n'ubundi niyo iri kubikora. Niwanga Imana yakubwira ngo niwanga ku neza uzemera ku nabi. Rero abantu bageze Kamanyora ni kure. Ngiye kanze nkubwire Kongo si ntago nyizi cyane, ariko uhereye Bunagana ukagera ahantu bageze, ni ahantu hanini cyane ntekereje aho nzi. Sinzi abantu numvise bakubivugaho ngo uhateranyije ngo ushobora kuba wateranya ngo igihugu cy'u Rwanda kugera n'cy'u Burundi, ngo warangiza ngo ukunze n'akandi gace gatoya. Ubundi ahantu bamajiye kuva hano Bunagana, uvuye hano Bunagana ku boda ukagera ahantu bamajiye gufata, ni ugufata u Rwanda ugafata n'u Burundi, ukongera ukazana urundi rungana n'u Rwanda ukabihuza ari bitatu. Niko wabifata ahantu bamajiye gufata uburyo hangana. Ubwo bahasigiye bakazana abaturage bavuga Ikinyarwanda, ariko usibye ko batabikora, haba ari igihugu cyabo bagize ute cyane. Hashaka igihugu cyabo bikaba nka Sudani, uko byagenze muri Sudani. Ariko bo umva icyo nabakundiye, urebye ubwoko bw'Abatutsi n'Abanyamurenge barwanya buri mwibi bice bari gufata. Wenda barongera kugira ni za Ituri, za Minembwe, aho barahafashe bashaka bavuga bati nta handi turaje. Ariko bo ico baharaniye, ntibaharanira ubwoko, baharaniye umuntu wese w'umukongomani udafite amahoro, kumuhesha iki? Amahoro. Batitaye ngo uri Umututsi, batitaye ngo uri Umunyamurenge, batitaye ngo uri ubuhe bwoko. Bico bashaka umukongomani wese bashaka kumuzanira amahoro. Na niyo mpamvu bishe Colonel Nanga avuga ngo na Kinshasa hari abantu bafite amahoro turajyayo. Bo bashaka umuntu wese abujije amahoro kugira ngo bamuheshe amahoro. Niyo mpamvu rero nanjye ndi kumwe nabo kuraje, Afande Makenga kuraje, Afande Nzenze kuraje, n'abandi bose mwese kuraje. Rero
na generali Byamwungu, mwese kuraje, Imana ibashyigikire n'aba generali Bodowe. Iyo muri kumwe n'Imana mushaka amahoro, Imana ibana namwe, kuko ubonye abantu barwana nabo ni benshi, ariko igihe cyose marayika w'umwami Imana ari kumwe nawe, igihe cyose uri kumwe n'Imana utishushanya, utabesha ngo urasenga utarasenga, Imana izahagarana nawe. Wenda nanyereka nimwibaze kano kantu. Yego. Twivire muri Kongo twigira n'ibindi bintu tuganiraho. Bayikoze y'igiterane hara muri Kongo. Bakagutegura nk'igiterane cy'imisi nk'itatu. Yego. Nigire jambo wumva nyamukuru wabwo wabigisha abaturage bara muri Kongo. Ijambo nabigisha, nabigisha nta nubwo naje kure. Babaza iminsi ameze nk'amagufa yumye. Nababwira ko igufa riri gusanga irindi ryaryo. Baho ministry. Kababwira ngo bakongomani mwari muzi ngo ntimuzaho mugiye kubaho mu izina rya Yesu. Kabisa. Ubu nononje ntago nagenda meze nk'umuhanuzi bita Ezekiyeli. Ezekiyeli niwe wamanje kubwira Imana ati ntago nari mbizi, ariko kanze nkubwira Ezekiyeli ntiwamurenganya. Nta muntu wigeze warota ko M23 yafata ibi bice. Barabihanuye barabivuga. No mu ntangiro zabo wabonaga bo bashaka amahoro n'ibigana. Bishakiraga amahoro bagasubira inyuma. Abantu babyumva neza, M23 ntagikirwa nakantu gatoya. Oya. Ubwo irashaka guhirikana n'ubutegetsi. Ishaka ukura ubutegetsi bwose. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyo kuvuga ngo yicamo kabiri, oya. Abasigara hirya basa nabo bagira bafata igihugu cyose. Bagifate amahoro aboneke. Ico twifuriza no kugira ngo abakongomani bagira amahoro, bagira iterambere, ibihugu biri kwirwa byibadiye amazabo, bikibaza amazabu yabo, bayagurishe nabagwa b'umutungo kamere wabo, bawugurishe ku giti cyabo, bivane mu bukene. None kanze nkubwire David, uru Rwanda rwacu kanze nkubwire, umaje kugira henshi twagiranye henshi. Mbwira ko hano wari wagera ku kigo cy'amashuri bari guhandura abanyeshuri amavunja cyangwa bari kubakizinda mu Rwanda. Kandi kera byabagaho, tuje tuvugisha ukuri abababare. Narize nize kera, si kera cyane ariko narize. Twicara ku ntebe zitwa ibisinde. Ibisinde ni buno bwatsi twagenda gucukura, tukazana isuka, tugahinga, tugatuna amabuye, tukicara ku ntebe z'ibisinde. Ntabwo twe tuzi intebe bita pipitire. None uyu munsi mu Rwanda karande y'amavunja yarakize, mu Rwanda karande y'inda yarakize. Nta musirimu utari mu Rwanda. Nanjye wari warishwa n'amavunja yagendeshaga amavi, ndi umusirimu. Rero ndashaka kukubwira iki? Imana yabaye mu Rwanda kandi gakira. Nta mutungo karemano dufite nk'uwa Kongo. Kongo amavunja garabishe. Kongo abantu bishwe n'inzara. Arico gihugu kigaburira isi mu mabuye y'agaciro. Impamvu ndi gusenga ngo bagira amahoro nibi bisambo bibiba amabuye yabo, gaba umutungo karemano bubaka igihugu cyabo, amavunja tuyirukane tuyasengera ave muri Kongo, inda zive muri Kongo, abantu bubaka imihanda mizima, abantu bave mu bindi bihugu batemberere Kongo, kuko abantu ariko bamigo bakaza kureba u Rwanda ukuntu rumeze. Rero ico nifuza, ntago nifuza ngo icikemo kabiri, ndifuza kugira ngo habeho amahoro yuzuye mu bakongomani bose, haba umwandani, haba umuwumbe, niba ari umuyumbe, niba ari ibiki, haba baki, haba abo bose babona amahoro, ntitaye ku moko arimo, ayo moko yose abona amahoro, bibonemo karabana b'igihugu ca Kongo. Rero ibyo nibyo mbifuriza. Ngeze mu giteraniro, ngeze ara mu giterane, ico nababwiriza no kuvati mw'abakongomani mwari mumeze nk'amagufa yumye ariko mugiye kubaho. Ari ibintu nabonye nanjye bihita binankanga. Nabonye abantu basahura bariba, bamwe bashaka ibyo kurya, yego ntacyo bitwaye, abandi baragenda ibindi bintu biba amamodoka barayasahura, ibintu byo kuryamirwa, yego ntacyo bitwaye. Ariko hari umuntu waje kuntangaza, umuntu wibye serikeye. Donc iyi gihugu gihoze mu mwiryana abantu ntibagira n'ubwenge. Kwiba serikeye past. Serikeye. None se urumva umuntu afite ubwenge mu management? Iriya serikeye yibye. Cyangwa arashaka kugira ngo abone ico bazamambamo nta ntuza yari afite hari. Rero kwiba serikeye n'ubwenge wabwagiye bukeye. Nukuvuga ngo iyo igihugu kihoze gifite akajagari, n'abaturage hafi ya bose bagira akajagari mu mitwe yabo. Niyo mpamvu Imana yagurukije abahungu ngo bacungure igihugu, batabara igihugu. Aba n'abacunguzi. Umuntu yibe serikeye. Serikeye.
ariko nshimira nayo Muventura nongere kwishimira nagiye kubona mbona Bukwavu irimo igenda ifata ibyo abantu bibye ibigarurira ba nyirabyo bimwe bagiye babifata batunga urutoki abaturage bamwe bari kuba neza bakavuga ati runaka yibye moto yafite moto yasahuye urayise firigo nagiye kubona mbona bageze no mu kigo ca FARDC aho ibyo bari basahuye barabifata bahamagara ba nyirabyo bagiye basahurwa barabibasubiza urumva uwo mutima ni Imana ishaka uwo niwo mutima Imana ishaka rero bakomereza aho barana abacunguzi kandi Imana iri kumwe nabo inyenyeri bayobora bari imbere inkingi y'icyo bari imbere ya nkingi Imana ashize ku Bisirayeli iri kumwe nabo kandi zagena nawo mpaka igihe cyose uranira amahoro nzafatanya nawe urugamba sinzashobora urugamba wo kuja gufata imbunda ariko urugamba rwo gusengera ngo amahoro agaruke ndarufite nzi gusenga. Yes prophet none reka tugiye ku bantu basigaye hano muri iyi minsi abahanuzi bari kuza ati dore inzara irateye mu Rwanda dore ubuhanuzi baje bateka ikintu cy'igikuba akavuga ati dore intambara zirakaze dore iki kweke abantu bakudeza bahanuzi bimeze kuri ni Imana iri kubivuze cyangwa ni kwakunuka ngo twumvike ibintu byacitse. Urakoze cyane si twavanga intambara ntiyaba intambara ishobora kuba ariko hari n'abahanuzi bumva ikintu cabaye hirya bakumva ko u Rwanda rushobora kuba rudafitanye umubano neza na Kongo cyangwa rukumva ko u Rwanda twagifitanye umubano neza n'u Burundi amarangamutima ye agahita amwereka ko mu Rwanda hagiye kubamo intambara cyangwa inzara arega intambara n'inzara birajyana David ahantu hari intambara n'inzara irahaba bakumva ko u Rwanda rutari kuvugana neza na Afrika y'Epfo none muri management yawe Satani akagushuka ativuga ko u Rwanda bagiye kurutwika rugiye kuvaho burundu rero abantu nibongere babaza Imana neza inzara yabaho kandi ubundi inzara yahoze hanurwa ko nje nagiye mu bya kirokora abantu bahanura inzara ikaza pe kagera bigeraho na nubu hari abantu bashonje uretse kuvanga inzara iraza nubu dufite abantu bashonje David dufite abashonje n'abari kurya ariko ntibazahora bashonje icyo dusaba no kugira ngo ibihe byose tugeramo tubane n'Imana kandi iki gihugu na Amerika ari yabashonje aricyo gihugu twumva ni igihangage rero kumva inzara mu Rwanda ntari ibintu byacitse ntari ibintu byo kuza ngo uhabura abantu ngo murapfuye twarashonje nje na inzara ndanayizi kuva kera inzara abantu basonza bagira bate abantu twirirwa tuvomera ibijumba ukavomera ikiro cy'ibijumba abantu babyibuka ari igihe ikiro cy'ibireye nta cabaye umuntu yarya ibireye bakavuga ngo ni inyama yariye rero inzara ho na Amerika barasonza inzara yaza kandi Imana yaturinze cagiye iracari Imana cyo dusaba nk'abanyarwanda turi kubuhanuzi bwo kuza gukura abantu imitima niba ari Imana igutumye nuko reka ubuhanuzi bw'amarangamutima bwo kumva ko ibi byabaye bwo kumva ko u Rwanda ari ibihugu byarwijunditse naho gahita uvuga ati nanjye ndajye mpanure ko bigiye kuba intambara yaba ariko bazimana Imana igwa ibimenyetso kuko abantu benshi bagurutse Imana itabaha ibimenyetso akumva ibijwi birwane mu matwi ye akavuga ati nanjye ngiye gutwika kuri kamera ngiye gutwika nimpanura ubuhanuzi bubi abantu barankurikirana cyane nivuga ko byacitse abantu baranyemera ko ndi ubuhanuzi utagira ubwoba ndi umuntu utagira ubwoba hari igihe rero uhanura na Imana ikakureka kuko nta urusha uwo bita Natani guhanura Natani yagize ubwenge mu buhanuzi bwe yuvuze ati nje bibi ndabivuga n'amarangamutima yanjye baratinya abantu bakakwageza ngo arataho ngo niyo muntu utagira ubwoba witegure kuba wicukura n'imva kuko niba Natani yarageze kuri Dawidi agashaka ubwenge ahanura shaka ubwenge ubaza Imana ibimenyetso uzatanga mu buhanuzi abantu benshi rero bahanuye ubuhanuzi batasabye Imana ngo ibayobore batasabye Imana ngo ibereke inzira barahanura ubwo buhanuzi basaba Imana ibereke uburyo bahanura ubuhanuzi kuko Imana aragutwika ukayibaza Imana nzagenda nde ikagwa nuko uzagenda iyo usomye Bibiliya Samweli aza gutoranya umwami kwa Yesayi yabajije Imana ngo nzagenda nde ko Sawuli nabyumva yamerera nabi nuri sa umuhanuzi uruta Samweli yari umuhanuzi ari n'umutambyi ukomeye cyane mu icyo gihugu kandi nibuka ko Samweli ari we wari warimitse Sawuli ni wari waramwimitse icyo gihe abwira Imana ati k'abaturage basabye Sawuli ngo umwami ariko agiye kwa Yesayi aravuga ngo Mana kuntumye ngo ntago wemera Sawuli ninjya kwa Yesayi nzagende nde abahanuzi benshi 80% bicara no kuri kamera baje kuri kamera batabaje Imana ngo tuzagende dute tuzavuga aya magambo
ubuhanuzi nahoze nkurikira mu gitondo mbere y'uko nza nacanye telefone yanjye nkurikira ubuhanuzi umuntu ari guhanura ati hari abaperezida batatu bagiye gupfa mu bihugu duturanye avuga ati si no kubera ko muri Kongo hari intambara cyangwa se no kubera ko u Burundi rwijunitse u Rwanda cyangwa se no kubera ko ibintu nk'ibyo nyine avuga ati ese buriya koko ubuhanuzi nibwo nyine ugasanga rimwe na rimwe bise byirute bishanga avuga ati kuko Imana ibivuze cyangwa se n'umuntu ubyivugira rimwe na rimwe nge bikashanga no kubera iki ibi bintu bye byakomeje. Urakoze cyane nibyo natangiriyeho byashoboka kuba Imana yanamutumye kuko abaperezida nubwo bitwa perezida bazapfa iyo amaje kuvuka uri umukandida wo gupfa. Kuba perezida ntibigukura ngo ntiwapfa. Kuba perezida wicaye ku ntebe nivanga uzapfa. Hubwo we muhanuzi uje kubivuga ute? Imana yakubwiye ite? Yakohereje ite? Hari n'igihe nakubwiye nyine byo natangiriyeho wumva ko ibi bihugu bitari kumvikana, wabona intambara irashindikanye, yamara gushindikanya kumva ati kangende mvuge ko hari abaperezida bagiye gupfa kugira ngo nemerwe bare wa muhanuzi wahanuye ko hari abaperezida bagiye gupfa. Rero izi ntambara zishobora kubaho abaperezida bakanabaho kandi bikarangira mu mahoro nta nubwo upfuye. Urumva bakaze n'umukandida wo gupfa yabapfuye. Ikindi cya kabiri ushobora kumva ko agomba kuraswa kubera ko mvisha intambara ariko Imana ikamuha uburwayi akicwa n'uburwayi. Dufite abaperezida benshi bicwa n'uburwayi. Rero ari hazapfa akimara kuvuka yisendeka ku bukandida bw'urupfu kuko umuntu wese uhumeka inzira ye n'ugupfa. Ahubwo wowe uje kubivugana Imana bigutumye cyangwa na nuruhi. Ngiye ngunda umuntu uzagavuga ati ngiye Imana yambwiye ko nakagiye gupfa kandi gwamugani bizagenda ngurya. Bizagenda ngurya. Burya yuko mishaka yageze nyuma nawe agatangira kubivangavanga. Yahanuye neza mbere. Ubwo avango nabonye igisiga kigwa hasi ngo bisobana ngo ni indege ya perezida igiye kuzagwa ya Habyarimana. Niko yahanuye avuga ko iki yabonye ikindege igisiga kije barakirasa kiraza kigwa hasi. Atubwo ni indege yavuze nuko azapfa kandi perezida Habyarimana apfuye bamuhanuye mu ndege. Ari indege barashe. Uwo rero ndamwemera. No kuza ngo kuza none si ariho abaperezida bazapfa. Tubwira impamvu. Hari ugiye kurwara kanseri kamwica. Hari ugiye kurwara umutima kubera ibibazo by'igihugu afite agapfa. Hari uwo bagiye kurasa agapfa. Sobanura neza ubwo buhanuzi. Wiza gucangaranya abantu ngo babwire ngo abaperezida batatu bagiye gupfa kuko tuzi ko bazapfa. Cyangwa ari ugiye kubona gwambwa n'ibyacanza kinywera samukombe. Rero abantu nibamenye bya ninavuze bazimana igusobanurire ikubwira ati iki kintu ndagutumye kivuye nkangurya. Ariko wiza mu buhanuzi wikunguta ubo hari no hano ukabona pe n'umubiri sumwuka w'Imana ngo titi kuri kamera ngo koko nibyo urumva kabona donc wamukura mu buryo bw'umwuka kavuga ati Imana uyu muntu n'umubiri pe abivuze mu mubiri. Rero kuba perezida ntibikoro gupfa. Abaperezida bariho bazapfa. Waba perezida ntabwo bivuze ko umukandida w'urupfu. Yes. Ahubwo ni iki kizakwica? Yego. Zapfa umuntu iki? Yego. Bakuziye mirimo. Yego. Zatana ya mateka. Na ya mateka. Yes. Ibyo ngibyo twagombye kuba turi. Yego. Naho ibyo by'ubuhanuzi hari abahanura kubera ko byacitse. Hari uwumva ngo je na David ntituri kumvikana agatava ati mbonye se kazuba ari kukwanga kandi yamenya makuru ko nje nabo tutari kugira dute yabimenya makuru yafite yamenye ko nje na pasi tutagihuza ngo kana arakubwiye ko se kazuba mutahuza ariko ubimubwira uko mvije tutari kugira dute tutari guhuza kutabimubwiye mbere tumeze neza ngo uzoteme neza uvuge ngo ibi bintu mbonye nubwo muri gukorana neza muri kuganira neza ntibizaba amahoro. Amakuru wa donc abantu barimo bahanura amakuru bumvise amakuru bakuye mu bantu atari amakuru bavanye mu bwami bw'iki bw'ijuru. Guhanura inkuru wahawe ni nko kwandikira urwandiko ukaza kurusoma ari wowe atari warwanditse. Wundi amakuru nane wicikumbye ijuru rikakubwira ati mwana wanjye ibi nta n'umuntu bizigenda bitangaza. Ni nkaho ni babajije uyu mugore atwite iki nino ndayane kuyibona ngira umuhungu cyangwa umukobwa donc atangiye gushakisha gukekeranya umuhungu cyangwa umukobwa ubundi tabaye umuhungu cyangwa umukobwa yaba mikisi
ikindi gitsina azabyara ni ikihe? batubwira arabyara iki, umukobwa cyangwa umuhungu? Hano kwicara hano, guhanura kwacu si ukwemeza abantu. Guhanura kwacu ni ugutumika iby'Imana ageze ite yadutumye. Ntabwo uri kumwe n'umwuka w'Imana. Twewe duhanura kugira ngo Imana ibone ko dusohoje ubushake Imana idutumye. Ntabwo duhanura kugira ngo abantu babonye ko turi abahanuzi. Kandi umuhanuzi w'ukuri yemerwa ari kubanuza hano bugeze bute bwasohoye. Naza yicaye kuri kamera. Yes. Aba ati mbonye Kisekedi. Yego. Aza mu kwivanga mu rugamba rwa MV. Yes. Aje kuri TV. Yego. Mbonye agambaniwe arashwe n'abamurinda. Ibyo biremewe. Mbonye arwaye umutima. Mbonye ibibazo bibaye byinshi, pressure amufashe yikubise hasi. Ibyo ubitubwire. Ariko biza kuva zatewe n'umuperezida wa kabiri. Ni Ndayishimiye. Evariste. Mbonye bigenze gutya apfa gutya. Yes. Byibura tuvuga ati n'ubundi tuzi ko bazapfa. Byibura impamvu bagiye kugira ute, bagiye gupfa ikigiye kubica. Yes. Kuko gupfa byo bazapfa. Bazapfa. None se ntidufite abaperezida bapfuye kandi twakundaga, harimo ba perezida Magufuli wa Tanzania. None se yishwe n'intambara, ariko yishwe n'uburwayi, yicwa n'intuza. Amakuru wenda bahama bavuga ko yararozwe kandi aragurirwa. Ibyo nibyo abantu bagenda wenda bivugira ku ruhande, kuko amakuru bamwe bagiye bacukumbura bavuga ko bwa mbere yarozwe, ararogwa, arabukira. Abukize cyo aravuga ijambo rikomeye, ijambo we yanitangarije. Aravuga ati namenye ko mwampaye isumu, narayiriye nayikize. Aravuga ati ariko niyo napfa, nzapfa nemera Imana, nzapfa ndi mukuri. Ati ningera no mu ijuru nzayobora abamarayika. Iryo jambo ararivuze, ningera no mu ijuru nzabora abamarayika. Kabiri, abahanga batangaza bavuga ngo uburozi bamuroze, bavuga ngo ko babushize kuri mikrofone yavugiyeho kandi agurwa n'abantu. Urumva rero urupfu rwose kumva ko intambara yabaye ngo uvuge ngo perezida agiye gupfa. Agiye gupfa hehese? Inzira azapamo ni iyihe? Hari hazapfa no barabizi ko buri gihugu azagira ate azapfa. Yes, turagushimiye cyane rero akubwikiganiro cyo tuganiriye cyo mukundira uvugishwe n'iki n'abandi. Yes. Uko bitekereza nuko nguko nibumve neza niba tuvuze kino kumumve ko profete rwanyije abahanuzi no. Oya ntago tubarwanyije. Nawe no muhanguzi. Twewe nituri hano kuri kamera kugira ngo abatwemere. Nge nakwemera uyu munsi ejo nka kwanga. Yego. Emera boss wagutumye ko utumitse ibyo yagutumye. Ibyo birahagije. Ni naho uzarambira mu buhanuzi. Kandi bura profete ashobora kukwemera Imana itakwemera. Yes. David uzare umuhanuzi uje gutwika ngo abantu bamwemere. Ntagarambaga kuri kamera. Ni izina ry'Imana yo mu ijuru. Umuntu wese uje hano kugira ngo yemeze akaza guhanura amakuru abeshera Imana, aratwika pe abantu bakamuyoboka, ariko ntagaharamba. Ariko igihe cyose nzaza hano soza ikintu Imana ivuze gusa, nkaza mu bushake bw'Imana, nkabanga uyu munsi natangaza amakuru Imana yampaye puwe. David yabyemera atabyemera nakazike. Ico nzi nugutumika iby'Imana yagize ite yambwiye. Ibyo nzakomeza nemerwa n'ijuru, ijuru rizanshigikira. Wowe ntuzanyemera, ijuru rizagira rite rizanyemera pe. Ico dukenewe dushaka kugira ngo Imana yo mu ijuru yatugize abahanuzi, Imana yaduhamagaye itwemere. Si ngombwa kugira ngo abashumba bakomeye bakwemere bagutumire mu rusengero. Oya, emerwa n'Imana, ibyo birahagije. Yes. Abantu baguhamagara ngo urimo ngibibara bitige ngakira ituro riraga. Ngewe ndashaka kugira ngo Imana inyemere, nimara kunyemera abo kunyemereza abategeka bemere. Nta bindi, ico ngenwe ni ukubera Imana icombi kanyuzamo ibyaha ishatse kugeza ku bantu. Naho kuzana ibyo David hamwe ngo binyure muri jye nongere mbivuge, oya negative, ibyo ntibibaho. Yes. Prophet abushimiye cyane, reka twibutsa abantu umuryango wacu witwabaho. Yego. Ubundi by the way twatashizwe. Yego. Nabaho. Barayibonye kandi. Barayibonye. Inzu nziza. Ngo rero abantu bavuga ati baho bite baho. Yego. Murabibona bikorwa. Twatashe inzu nziza kandi inzu yashimishije umuryango urimo, inzu yashimishije ubuyobozi. Hari ijambo gitifu umurenge yavuze ati rwose iyi nzu iyo menya kisa nkangurutya n'akarere nayo ndabwira kagahagarika imirimo yayo kakaza gataha iyi nzu, kuko ni inzu nziza, inzu ishimishije umuryango urimo umuryango w'abantu 8, umumama umwe n'abantu 8 kuko umugabo we yarapfuye. Ariko baho ministries nuko dukomezanye mu rugendo rero, mudushigikire. Hari ibindi bikorwa bikomba gukorwa, dukomeze dukora umurimo w'Imana. Ni benshi bari hanze David, ni benshi babuze ibyo kurya David.
inzara bavuga ni benshi bashonje, ni benshi babuze ibyo kwambara. Ahubwo ikibabaje yuko abantu batazi gutereta umugisha, batazi n'icyo Imana izatwibukiraho. Ntabwo Imana izatwibukira ku buhanuzi wawe uvuga tuhanura twicara kuri kamera. Imana izatwibukira ku mirimo. Ntabwo Imana nzabwira ngo narahanuye umururaka, narikaraze, narahanuye. Oya, Imana izambaza mu gihe wabayeho ku isi wakoze iki. Yes. Rero muri ministry yacu yitwa Baho, tuzemera ubuhanuzi, tuzemera ijambo ry'Imana, ariko n'imirimo byose turabyemera. Imirimo none se kanze nkubaza, hari ubwo turi abakire mu uyu murenge wa Rugarama dutuyemo bakomeye, harimo abakire bakomeye badafitiye reko batanakubakira n'utishoboye tuwarete, ariko twe cyo turo no kuvuga ngo turiho dusangira n'abantu bababaye. Uko tubonye mu bushobozi bwawe, wowe ufite amamiliyoni udukurikiye, ufite amamiliyari, ufite ibihumbi bingana bite, ayo mafaranga yitwa yawe uyu munsi uri muzima, ariko igihe wavuye mu uyu mubiri ntazitwa yawe. Dore ikintu uzasanga mu ijuru ni icyo ayo mafaranga yawe yakoze. Ntabwo Imana izakubwira ngo ufite kuri konte menshi, ngo wagize miliyoni 100 wakozemo iki, wagize miliyoni 10 wakozemo iki. Ushaka uba uri muri Amerika utunze amadolari menshi, ushaka uba uri Buraya utunze amapawundi n'amayero, ayo mapawundi ntabwo Imana izakubwira ngo oya izaba ngo ya mapawundi waryamisha kuri konte wayakoreshemo iki. Sekazuba ko wambaraga ipantaro kambara indi ya kabiri ukambara ya gatatu, wambitse bangahe? Rero ministry yacu yitwa Baho, iriya nzu imaje kuba yakangahe? Duhamagara abantu, zimaje kuba inzu 4 n'amabati twatanze mu Gitaraga 20. Ubwo wava kare 5 iyo twatanze muri Cyanika. Ngo ntago tusize abantu bagaburiwe, abantu bambaye, abasuye mu bitaro, basuye mu magereza. Rero ndagusaba ufite amafaranga yawe, ayo mafaranga naza avuga ivuga butumwa. Aho kuri konti aryamye ntago ari kuvuga ivuga butumwa, yazana akora umurimo. Niyambika umuntu wambaye ubusa azaba avuza ubutumwa. Nutugura amabati 20 tukayaho umuntu uri kunyagirwa tugashiraho umuganda, uzaba uvuza ubutumwa. Ntago kuvuga ubutumwa ari kukwicara ngo tubwirize ijambo ry'Imana. Fata amafaranga yawe uze, niba uri kure udutume tugutumikire, iconze tuzagutumikira, niba uri no hafi agurukuze tujyane. Ayo mafaranga yawe arakenewe, intambara ziri muri Kongo, hari guti byabo, tujya ahantu bari kugaruka mu byabo batagira shenye na rugero, hari mu nkambi dukora ibiterane tugaburira abantu. Yaduhe dutumeyo muri Kongo, dufite impapuro zitwemera kwambuka, tugende dukora ibiterane. Rero ico dushaka no kugira ngo dukore. Mwabahanuzi, mwabapastori mwe mufite amafaranga mushaka kubaka amataje muri Kigali, kambwira n'abakozi b'Imana. Ayo kwirigura iby'abandi udakora ukareka ukuboko udatanga. Kanze nkubwire, ukuboko kwakira, ukuboko gutanga kubona umugisha kurusha ukwagize gute ukwakiriye. Wa mupastori we uri pastor ariko uragenda mu modoka ugasiga 3 ziparitse, ariko mu murimo wawe umazemo igihe kirekire abashonje barahari nta numwe ari wagaburira. Rero muhaguruke dukorera Imana. Reka tubwire umuntu wese ufite uburyo aze muri Baho, kandi Baho dukora ku mugaragaro, ntago twihishira. Ntago Baho badutuma ngo tugende tuze tugaruke ngo mwaradutumye tutaratumitse. Oya, tukugaragariza ko icyo dutumye twagikoze. Ejo mutazabona dushize kuri kamera ngo oya, twe tugaragariza uwakure wadutumye ko icyo dutumye twagize dute twagikoze, kugira ngo ejo agire imbaraga zo gukora ikindi. Icyo nicyo tubona. Niyo mpamvu twafotoye inzu, tujyana amateleviziyo, muribuka no kuyitangira twazanye kamera, dukura amabuye, dusize ikibanza, tugira dute. Rero wakoze David kwa waratumitse muri Baho ukagenda, wakoze ibinyamakuru byahabaye byose. Iriya nzu ariko wabonye ko bamaye n'ikindi cyemezo cy'ishimwe cya kabiri. Bamaye cya kabiri, icya mbere cyacanditsweho profete, ubu icya kabiri cyanditsweho pastor. Kamanike mu nzira rwose, kamanike ujibuka. Yes, yego. Ubwo rero mu karere ka Burera, igihe naba ntakiriho, igihe nzaba nkiriho, bazamenye ko nanjye mfite urwibutso mwaka karere. Nakoze ijambo ry'ugwigisha ati norega abantu ntabwo baziba ko Imana izakora igituma bagira ute ibemera, kuko abantu bo ntacyo bakwemera. Na hariya twatashiriya nzu bamwe badashaka, hari n'abari kwishima bari kurango Mana we ngariko Mana we nguha umugisha. Umvishije ijambo umunyamanga nshike koko gaho Kagari yavuze, yaravuze ngo pastori komeza udufashe, hubwo abantu bagushigikire. Nyenkeneye amaboko yawe pe, nkeneye kugira ngo mudusupporting muri Baho ministry dukora umurimo w'Imana.
bemera abandi abandi ntibemera ariko na Yesu dukora rega bagiye batamwemera niyo mpamvu nakubwiye ngo twe ntabwo dukora kugira ngo abantu batwemere no gukora kugira ngo